Sanctissimi Patris Benedicti, Regula, caput 22, quomodo dormiant monachi. Singuli per singulos lectos dormiant, lecti sternia pro modo conversationis secundum dispensationem ababatis sui singuli accipiant. Si potest fieri, omnes in uno loco dormiant. Si autem multitudo non sinit, deni aut vicenni cum senioribus suis, qui super eo solliciti sint, pausent. Candela iugiter in eadem cella ardeat usque mane. Vestiti dormiant, et cincti cingulis aut funibus, et cultellos ad latus non habeant dum dormiunt, ne forte per somnium vulnerentur dormientes. Et ud parati sint monachi semper. Et facto signo absque mora surgentes, vestinent in vicem se prevenire ad opus Dei, cum omni tamen gravitate et modestia. Adolescentiores fratres juxta se non habeant lectos, sed permixti cum senioribus. Surgentes vero ad opus Dei in vicem se moderate cohortentur propter somnulentorum excusationes.